kidukomeza cyane n'ibyiringiro dukura mu ijambo ry'Imana. Akaba ariyo mpamvu ngiye gukoresha umwanya muto kugira ngo duhumurizanye dushingiye mu ijambo ry'Imana, hanyuma izindi gahunda zikomeze. Twifashishe ijambo ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ndavuga hano ibintu bigeze nko muri 3, kandi buri wese yumve ko umuntu niko ateye, umuntu niko ameze. Rimwe na rimwe iyo tumurebeye inyuma dushaka gutekereza ko we n'umuntu ari igitangaza, ariko umuntu agizwe n'ibyo bintu ngiye kuvuga. Kandi iyo byatandukanye umuntu niyongera kubaho. Umuntu abaho mu gihe ibi bintu byombi bikiri kumwe. Iyo bitandukanye uruhande rumwe ntacyo ruba rukimaze. Bibiri navuze ngo Imana yaremye umuntu ikoresheje umukungugu wo hasi, ikoresheje itaka. Icyo ni igice cya mbere kigize umuntu. Umuntu agizwe n'umukungugu wo hasi mu butaka. Hanyuma icya kabiri ngo imuhumekera mu mwuka w'ubugingo. No kuvuga ko itaka rivanze n'umwuka w'ubugingo ari wo mwuka w'Imana, nibyo bigira umuntu. Yafashe itaka ihumekeramo umwuka wayo w'ubugingo. Icya gatatu ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu aragenda, umuntu aravuga, umuntu ararya, umuntu arambara, umuntu arakomera, umuntu akomerwa amashi, kubera ko icyavuye ku Mana kikituranye n'ikisi. Kombinezo, uruvange rw'icyavuye mu ijuru ari wo mwuka, iyo bivanze n'itaka umukungugu, umuntu aragenda, aravuga, arambara, ararya, akora ibyo ashaka, arirata, aca bugufi. Ibyo byose bikora umuntu ugifite itaka rivanze n'umwuka w'ubugingo. Hanyuma umuntu akagenda ari muzima ahumeka. Iyo tuvuga ngo umuntu yitabye Imana, ni igihe kimwe cyasubiye iwawe. Ni igihe wa mwuka wavuye ku Mana, Imana yawuhamagaye ugasubira ku Mana yawohereje. Hanyuma itaka naryo tukarisigarana. Kandi iyo turifite no gutindana naryo ntabwo bitworohera. Aba ari umugabo wawe, ari umugore wawe, ari umwana wawe uwo wakundaga, iyo umwuka w'ubugingo wavuyemo ntushobora kumurarana mu rugo, ntushobora kwiriranwa nawe. Iyi minsi yo gushyingura itaragera, twifashisha morgue kugira ngo ryataka dukomeze tugumane naryo, ntabwo ryabaho umwuka utariho. Arya ibiva ku Mana, kuko ubutaka nawe wavuye mu butaka arya ibivuye mu butaka. Ikibazo abantu bagira nuko bagaburira uruhande rumwe, bagaburira uw'ubutaka gusa, ariko ubatuyemo kandi w'ingenzi wavuye mu ijuru bamwicishije inzara. Uw'ingenzi uba muri twe ntabwo tumwitaho kandi ari we wangombwa. Ariko Imana irema umuntu ihuza ibyo bintu byombi. Mu kanya turamusubiza aho yavuye mu butaka. Uwavuye ku Mana nawe yamaze kugera iyajya, ari ku Mana aho yavuye. Iwe ntitukiri kumwe nawe uyu mwanya, turi kumwe n'uw'ubutaka kubera ko turi ku butaka. Ariko uwavuye ku Mana yasubiye ku Mana. Kandi urupfu ntabwo rujya rwita ku byo twe turimo. Ngo umudamu ari kundagiye kubyara, uko angana ashira atitaye ku cyo urimo ukora.
ntiyakwanga gushira ngo mwicaye ku meza murimo murarya, ni kwangana ashira atitaye ku gikorwa kirimo kiba muri uwo mwanya. Iminsi twazanye tuvana ku Mana ubugingo, iminsi yazanye kuba muri wowe, kuba muri ngewe, igishira ititaye ku cyo turimo dukora. Gibuha nicyo gihe bugubwa neza, ni igihe tububwira inkuru zaho bwavuye, bunezezwa no kumva amakuru yaho buzasubira, kandi bugasubira nayo inkuru nziza, buvuga ngo wa muntu twari dutuyemo iminsi twabaye ku isi ntiyatwicishije inzara, yaduhaye umwanya wo gusenga, yaduhaye umwanya wo kuririmba. Mukomere rero muryango, mwihangane. Abacu bapfa, biravuga ngo abapfa bumva ni nabo bazongera kumva, abapfa bumva ijwi ry'Imana ni nabo bazumva Imana yimeruka umunsi izavuga, kuko babaye muri ubu buzima bakumva icyo Imana ivuga. Nubwo abantu bacitse intege, ariko uri Imana ihumuriza, uduhe gusobanukirwa neza ko muri twebwe harimo uruvange rw'ibyavuye mu butaka n'ibyavuye ku Mana. Igihe iyo kigeze biratandukana, kimwe kigasubira aho cyavuye. Uduhe ubwenge, uduhe imbaraga, uduhe ubushobozi, mu gihe tugihumeka tumenye gutunga ibiri muri twebwe, kubibeshaho kuko ushaka. Buri ruhande rujye rubona ibyo rukeneye umunsi ku wundi. Reka izi gahunda zose ziri kubera hano uzibemo kandi uziyobore, icyubahiro gikomeze kibi cyawe. Biravuga ngo uri Imana yo gushimwa mu bihe byiza, mu gihe turira no mu gihe duseka, ukwiriye amashimwe, kubera ko ntujya wicuza, ukora ibintu mu mwanya wawe kandi ukabikora ku gihe cyawe. Ukomeze ubane natwe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Mu izina ry'umuryango ntangiye mbanza gushimira abantu mwese mwaje hano, ari abaje uyu munsi cyangwa n'abaje iminsi yose twibukaga. Turabashimiye. Iyi nshuti nyanshuti murabizi ibonekera ahantu habaye ibyago. Mu ijambo ryanjye rero ritari rirerire, pasiteri yavuze byinshi. Twaje gusezera Chantali watubaniye neza, twaje kumuherekeza kugira ngo uyu munsi tugiye kumusezeraho irusororo, kugira ngo twese nk'abavandimwe, ari abaturutse i Burundi aho yavutse, ari natwe mu Rwanda aho twamushatse akatubera umugore mwiza w'umuryango wacu. Chantali yabaye umuntu mwiza. Hari igihe hari ibintu biba nyine bikaba, mama wacu ntabwo yamumenye. Hari ibintu bari bahuje ikintu cyitwa ineza n'urugwiro n'urukundo. Murabizi ineza ni ikintu gikomeye cyane. Ineza ishobora gutuma ibidashoboka bishoboka. Chantali yagiraga urugwiro, Chantali yagiraga umutima mwiza, akanga amagambo yose asakuza, arimo ubugome, arimo uburakari. Chantali yakundaga ituze. Icyo kintu ntabwo tuzakimwibagirwaho. Turashimira umuryango we wamuteyemo iyo mbuto y'ubumuntu, akaza akayitwereka, akatubanira neza, natwe tukamubanira neza, tukamwakira neza mu muryango wacu. Uyu munsi turamusezeraho. Aho agiye abenshi bavuga ko ngo haba ari heza cyane. Impamvu batanga ngo nuko nta abantu bose bagiye, ngo nta n'umwe uragaruka ngo atubwire ukuntu hameze. Ni ukubera ko ngo bariho neza. Turamusezera kandi turashaka kumubwira nk'umuryango ko asangayo abantu benshi bamwakire. Abo bantu bose baba bari muri famiye yacu bwite, yaba ari muri famiye bwite, abo bari busange bose bamwakirana urugwiro, kandi natwe nabo bose nawe
bazakomeze kutuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu ngorane, mu byiza no mu minezero, bitazajya bituma twibagirwa ikintu cy'ingenzi mu buzima, aricyo urukundo rwa mugenzi wacu. Urukundo rwa mugenzi wacu birimo induru, akanga ibintu biri mu rusaku, akanga ibintu biri mu rwangano, ibyo byose tuzajya tubimwibukiraho, kandi buri wese yemera uko ashaka. Ariko aba bantu aho bagiye baratureba, baratuyobora. Icyiza ni ukubana nabo, icyiza ni ukubazirikana, tukirinda ko umubabaro twagira turije ijuru kandi yaragiyemo, kuko njye nshingiye ko twabaga turi kumwe tukaganira tukanaseka tukumva n'ijambo ry'Imana. Akunda kuba mu gihe nakura kujya kumureba, yakunda kuba iyo yabaga ari abaye nk'ubyutse aho umuntu aba ari muri salo wenda yicaye atuje, yabaga ari kumva ijambo ry'Imana akoresheje YouTube. Hari abavugabutumwa baga bariho, agakunda kumva ijambo ry'Imana, ariko nahagera tugafatanya gusenga. N'uyu munsi wa none ni ukuri ndashidikanya ko Chantali afite umutima mwiza, umutima wa kimuntu. Njye nkajya namaze kumufata nka mushiki wanjye, se nkamubona nkamubona nka mukuru wanjye. Ariko Chantali niyo nabaga ageze mu rugo, Celestin akamubwira ati nshuti wawe araje rwose. Chantali itagabyuka tukaganira ku ijambo ry'Imana, kuko njye nkunda Imana, nkunda no gusenga. Ni ukuri tukanezerwa. No ku munsi w'i Kanombe bajya ku dogiteri aza gupima ko arwaye kanseri, ni njye wari uhari. Mbere y'uko amupima arambwira ngo tuze dusenge. Tumaze gusenga dogiteri niho yaje dogiteri w'umuzungu, numva ari kuvugana n'undi w'umunyarwanda amubwira ko bagiye kumupima. Tumaze gusenga arambwira ati reka ngende bampime. Igihe bahita bamupima, bamaze kumupima bamukuramo ukuntu bamupimaga bagatera urushinge kugira ngo menye ko agiye kureba ko arwaye kanseri. Ariko basanze bavuga ngo bazamujyana i Butaro. Ariko uyu mwanya ndashidikanya Chantali, Imana imwakire mu bayo. Ni ukuri yari umubyeyi mwiza, yari umuntu mwiza ufite umutima wa kimuntu. Mbega sinabitonda uko nabibonye, kuko nanjye byanteye ishyaka n'umwete. Twanamenye na Celestin adahari, bituma ngisha ariyo bati nanjye sinzajya mva mu rugo, mu mirimo mba mfite kenshi nzajya nigomwa kenshi, ntandagere mu rugo tuganire. Twagiye tugera ibihe byiza, naba ntabonetse ngahamagara nk'abati muze tumuganirize, ngahamagara abavugabutumwa bakaganira, tukajyana ibihe byiza. Ni ukuri Imana imuha umugisha, yaduheye icyitegererezo cyiza cyo kuba abantu tukibaza ngo mbese uyu munsi wa none twebwe tugihumeka, ese dusize iki imusozi, ese dusize batuvuga neza. Ni ukuri yampaye icyitegererezo cyiza, kandi nongera kumureba mubonye i Kanombe ahari, ndavuga ngo mbese ngewe ndinde uyu mubiri. Ejo hari umugabo atubwiye neza ati uyu mubiri uradushuka n'umuturanyi mubi. Ni ukuri uyu mubiri uradushuka, ariko icyampa urese aganira kuzagira iherezo ryiza, kuko iyo mbarebye muje mungana gutya bihita binyereka n'umutima wa Chantali, cyatumye bose muvuga ati reka tujye guherekeza Chantali ku munsi wa nyuma. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi bakomeze bambika imbaraga, mukomere rwose, ntagire ubabara ko Chantali yagiye aheza ni mu ijuru. Kandi umubwiriza aravuga ngo habitangira bakaba n'iherezo, iherezo rye ryari rigiri. Ariko natwe tuzi ko tuzamusangayo, duharanire natwe kuzagira iherezo ryiza, ubwo data wa twese azahamagara mu mazina, nawe izumbe mu izina. Kandi wagendaga akora ibitari byiza, uyu munsi yisuzume avuga ati mbese abazamperekeza bamvuga wiki. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kandi arabaturutse i Burundi ari mama we, Imana yo mu ijuru ikomeze bakomeze, ibahe imbaraga zo gukomera, kuko natwe uyu munsi niwe, natwe ejo ni twebwe. Tumenye iminsi ishize ariko isigaye ntabwo tuyizi. Icyampa buri wese akita ku iherezo rye, kugira ngo natwe tuzagenda amahoro tutanduranyije, tuzagenda amahoro tuvugwa ibyiza, kuko ibyo tuvugwa hanze nibyo bizajya bidukurikira. Imirimo irakwiriye. Imana mu ijuru bashyigikire kandi mukomeze gukomera. Ariko kuri bwana Celestin, Imana mukomeze,
namwe musigaye, arabavuye hirya no hino, arabashoboye gusenga, arabashoboye kumusura. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Iyo umuntu afata akanya akava i Burundi cyangwa akava n'ahandi akaza gutabara nk'aha ngaha wagize ibyago, ni ukuri nta kintu wamunganya nacyo. Christophe abuze ikintu numva gitsinze umutima wanjye. Aravuze ngo hariho ibizami byinshi, ngo hariho ikizami cy'iherezo ry'umuntu. Sinzi niba bishoboka ko buri umwe wese yatekereje. Njye natekereje numva binkomereye, usibye Imana yo mu ijuru yenda kuzangirira neza bikagira uko ibigenza nazi. Rero navuga ngo Celestin yihangane, nta yindi jambo twavuga, nta n'ikindi kintu twamufasha. Ibyo abantu bashoboye mwese mwabikoze, kandi ko buriya twatabaranye. Njyewe icyo nasaba ni kimwe, nuko twazajya dukomeza tugakora n'iki gikorwa twakoze, kuko ibi ngibi ntabwo bitari byabaho, n'uwo bitari byabaho bizamuka. Rero ndabashimiye, ni ukuri Imana yo mu ijuru ireba ahiherereye. Chantali aho abantu bajya bahagarara akavuga ngo runaka ngo Imana imuhe ijuru. Nta kintu, niyo waba uri pasiteri uteye uti, ibyo ntabwo bishoboka. Umuntu ijuru araryishakira. Rero Chantali yamaze kwishakira irye, nanjye mu ndeke nishobora nzishakira iryanjye nirinanira, ni akazi kanjye. Gusa icyo nzi neza cyo, nkurikije ubuhamya bwe, ijuru yatangiye kurishaka akiri mutoya. Ashojeje ari mukuru, rero ashojeje neza. Imana yo mu ijuru izamwakira ngo yakire. Ndumva amagambo yanjye arayo, murakoze. Gushima Imana yatwaye uwayo mu gihe cyayo, kandi nk'uko babivuze kuva kare, Imana itwara uwo ishaka kandi uwikunze mu gihe cyayo. Barasobanuriye abatubanjirije ko Imana isarura ikurikije uko ibona abayo bagejeje igihe cyo kubasarura. Nibyo koko Chantali mureba uyu ugiye mumenyekanishijwe n'inshuti yanjye Celestin muri 2002, ubwo bari bari mu byabo bya fiançailles, bari bamazemo iminsi igihe. Twabanye neza, aganira neza, akunda abantu nk'uko mwabyumvise, akomoka mu muryango ukwiye. Twese twakunze amuhaye uburere bukwiye, yarabukuranye. Tukaganira ibyerekeranye n'uko umuryango wabo bashaka kurushinga. Icyo gihe tunabiganiraho neza cyane, babwira ko uko ngiye mbibona, mbona urukundo ruhari runyibutsa imiryango yacu twakuriyemo, kandi bafite urukundo n'impuhwe nyinshi. Abamubonye mwese mwabonye ko yari afite impuhwe nyinshi bijyanye n'uko yabuhawe, uko yarezwe, aho yasengeraga, uwo yari we, yatanze umusaruro ku bamubonye kandi bamumenye. Byarakomeje rero 2003 mu kwezi kwa gatatu nibwo bashinze urugo na Celestin. Icyo gihe nari abaye pare wabo, ubukwe nari mburimo, tubaho neza, anangira inama icyo gihe, inama nziza yo kumbaza ati Celestin ni umugabo wanjye, arankunda kandi aragukunda,
ariko nawe turagushakaho ko nawe wazashaka nawe ukaba umugabo. Ababwira ni kuba umugabo ni byiza, ariko kugira umugabo ni impano. Igihe nikigera wenda bizabaho nzashaka. Igihe cyo gushaka cyarageze, bangira inama uko bigenda. Celestin ntashyigikira, amurera ibikwiye mu gihe cyabyo. Dukora ubukwe, tukajya dusurana, nkava aha nkajyayo n'umudamu wanjye, bakatwakira neza. Mba kwa Celestin nsura iwabo wa madamu we. Ibyo byose byaje kuza by'uburwayi budufata hano ku isi. Mwavuze ngo umuntu agira iminsi mikuru 3. Nibyo koko, umunsi mukuru we wa mbere ntawubona, yibona ari ku isi uko agenda akura gahoro gahoro, ariho aherwa uburere. Umunsi mukuru wa kabiri ni uw'ubukwe arebesha amaso n'abamushyigikiye n'abo babana. Uwa gatatu n'uyu nguyu mwese mwahuriyemo aha ngaha, wo kumuherekeza Imana imusaruye mu bayo. Nabasabaga ko mwese mwashyira ku mitima yanyu urukundo rwo gushima ibyiza mwamubonyeho, kandi twese adusigiye byinshi byiza twamukuyeho. Yewe imyemerere yanjye bijyanye n'uko narezwe, numva ko Imana ijyanye umubiri, ariko we arimo aratureba n'uba ngaho turi. Kuko wa mwuka usigara hano ku isi niwo twebwe twita ko ari kumwe natwe. Kera bajyaga bavuga abazungu ko bene wacu uko twarizwe, uko twakuze, ngo abapfuye ni abazimu, ababo bakabita abamarayika. Ariko ugenda yemera ko ari marayika mwiza uri kumwe natwe, utugenda hafi, kuko n'uwagizwe marayika bagendeye ku bindi bize bahawe, beretswe mu buryo bwabo bw'icyo gihe. Ariko ngewe mufata nka marayika wacu ugiye kandi akaba akiri kumwe natwe. Iyo rero icyo binsigiye kwihangana. Amarira y'umugabo aravuga ngo si ngombwa ko ajya ku isi, aba ari ku mutima. Ibitekerezo n'imvugo aho biri ni ibanga ry'Imana iba yaraduhaye. Chantali niyigendere, ajyanye n'umubiri we, Imana iramutwaye. Ariko natwe nk'uko babivuze, hari abasanzeyo, natwe tuzamusangayo. Ahubwo Imana natwe ikomeze tube hafi, tuzakore ibyiza nk'ibyo yakoze, kugira ngo tugaragaze ko umusaruro yadusigiye aha ngaha. N'abatubanjirije natwe dukore ibyiza nk'ibyo yaduhaye. Sinigeze mubona arakara, namubonaga n'inseko nziza, yakureba ukumva uratuje, yaseka ukabona hari byinshi akwibutsa mu byo wigeze kubona. Ni byiza rero ko namwe mwatunganya imitima yanyu, mukamva ko agiye ariko kandi akiri kumwe namwe. Murakoze, mukomeze mubane n'Imana, kandi turacyari kumwe. Mwadutabaye n'ubwo bandi bakoze. Ngewe ngiye kugaruka gusa mu buryo navuga ko ari historique, kuko namenyanye na Chantali uko byagenze kugira ngo duhure, kuko ntashidikanyije twahujwe n'Imana. Kandi ngira inama n'abantu b'abasore ko ibyiza washaka n'umuntu muziranye neza, kuko Chantali genda agiye i Burundi muri 1996, ariko genda agiye i Burundi ntahazi, nta n'umuntu nsangayo, njyanwe n'uburyo bw'akazi. Ngize amahirwe nsanga aho natuye nashyikiye aho,
nturanye na Chantali. Chantali namumenye muri 1992. Yari umuntu udakunda gusohoka, udakunda kuva mu rugo iwawe. Yavaga mu rugo iwawe afite impamvu imujyana. Dukubitanye ndibuka ko umunsi wa mbere yagiye abwira abantu abiwabo ngo yahuye n'umugabo ngo ariko ngo mureba cyane. Bikomeza bityo rero tuza kugenda tuganira buhoro buhoro kugeraho yize segonderi, ndumva yarize na universite, akora n'umwaka umwe tuziranye, anzi neza, muzi neza, kandi na famiye inzi neza. Ari byo numva kandi noneho ikindi subiye inyuma nagiye Burundi nyuma ya jenoside, ni ukuvuga tumaze kubura ababyeyi bose n'inshuti, nkamubonamo rero na Christophe yabivuzeho gato, hari ibintu byinshi yarahuje nabo, ari byo mpamya ko uko yari ateye byamfashije cyane kugira ngo mbashe ko kumurwaza. Ubwo rero tuzabona umwanya wo kuvugana, ubwo simbasha kuvuga byinshi kuri uyu munsi, gusa nshimiye abantu bose badutabaye, baduteye n'inkunga. Ubundi dukomeze gahunda uko baziteguye. Murakoze. Tugeze mu mwanya mwiza rero, tugiye gusezera kuri nyakwigendera. Ubundi tuzajya mara gusezera turajya mu modoka, ariko bari mugire imodoka mbere uraza kuba baretse gutsindira kugira ngo baze gutsindira ari uko umubiri umaze kugera, umaze kubishyitsa mu kugira.
mushiki wacu Chantali. Ibyo byose ni ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ngaho rero tukweretse undi mwanya mwiza tugiye kujyamo ijambo ry'Imana ndetse ubuhamya ndetse n'ibindi byose. Ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Murakoze Imana umugisha. Pastor Pambuke. Kaduha n'umuco, murabona yuko iyo kugwa bitari koroha. Imana ishimwe. Ndi hano nk'abandi bandi twaje tuzaranye tuvuye i Bujumbura mu muryango kwa Shwiriri Terence se wa Shwiriri Chantali bita Nzungu. Rero tucumva uruno rupfu rwiwe twaracitse umugongo, urumva yuko utari na hafi yacu, twaciye twihuta gutegura nyene twoshika hano twifatanye n'umuryango wa Celestin kandi nabo duhojeje ariko na mwene wabo Christophe. Nashaka nsubire shimire cyane Karangwa Celestin n'abavukanye biwe ukuntu bifashe muri ibi bihe bitari byoroshe, twage tubikurikirana turumva ko bifashe nubwo bitari byoroshe. Rero bavyeyi bavukanye inshuti Chantali Shwiriri bita Nzungu, mwage murumva intahe kuvejo kuva kare narindi, yari umwana kuri bamwe n'umwana, kubaye n'umuvukanyi ari n'umutambukanyi Karangwa Celestin, mbere no ku bandi bari hano n'umuvyeyi. Chantali Nzungu yavukiye Bujumbura mu Ngagara itariki 17 z'ukwa gatandatu 1975. Hanyuma ageze gutangura amashuri yiwe, ico gihe hari ishuri riteye imbere yitwa Stella Matutina, niyo gize ko arirangiza. Amaze kurirangiza ariga igice ca mbere c'amashuri yisumbuye amekore privé ataye kuboneka yitwa École Indépendante de Bujumbura, iri hajya impande ya mairie de Bujumbura nyene. Rero ico gice amaze kukirangiza yafashe ikindi gice c'amashuri yisumbuye, ishuri ryitwa Lycée Africain de Bujumbura, nibaza ryari muri Euro 2, nayo ararirangiza. Amaze kurirangiza arafata kaminuza, bari babwiye Institut Supérieur de Contrôle de Gestion des Entreprises, igisata c'ubutunzi, yari irongowe n'umushinganje abaye n'umushingamateka Nkundikije André. Ubwo nyine amaze kurangiza iryo shuri yaramaze kumenya na Celestin bashoboye kuhumva, yabwiye gato nyene vyagiye biragenda. Ashitse i Burundi igihe ca 1996 ashikira nk'umubanyi w'iwabo wa Chantali, baraheza baja barayaga baramenyana ko Celestin yaje vy'akazi. Naco gihe naramumenye Celestin 1997 mu mirimo itandukanye, nja kubona aje gusaba mushikacu Chantali Shwiriri ibihumbi narimwe bihera, acagira mariage ntwarante 2002. Jean Pierre yavuze ngo 2003, mugabo ni 2002. Celestin aragerageza kuvuza n'umuryango, ntibyakunda, n'abasenga barasenga, mugabo aragwara uteba naho bimuka bakaza kuba ngaha i Rwanda. Rero kuri ico gisata urumva agwaye, ngiye mubona ingwara igiye kumutwara,
abaganga ataco batagize mwaravyumvise bacika nombe reka n'abazungu barajamwo ngo baravuga bati naje ibutaro aho rero Imana yamuhamagariye itariki 9 z'ukwezi kw'icumi hari uwa mbere uheze Imana imuhamagaye yasize umugabo umutambukanyi wiwe Karangwa Celestin ini jambo rya kabiri nk'umuryango wa Shwiriri urashima cyane ko bafashe gusabana n'umuryango mvuge mukuru wa Christophe na Karangwa Celestin umukobwa wacu nawe tukamushimira cyane Chantali mwarumvise intahe yiwe ko yatubereye mwavuga ambassadeur ou ambassadrice muri miryango yacu ivyo mwagiye mwumva imiryango iranywana irakundana turishimira kandi ko izobandanya naco mpamvu twaciye twihuta tushika hano kubera ukunywana kwacu abandi dushimira ni benshi cyane hariho imiryango itandukanye yagutse kwa Celestin Karangwa no kwa Shwiriri bataco batakora muri uwo mwanya wose w'ingwara hariho abandi basenga hamwe na Chantali tubashimire cyane mu vyumve barakoze ibisabisho byinshi biteramo iki batahengeshanije nubwo Celestin atabari hafi bo igisabisho bakaguma bakiremesheje hano reka gushimira abo baganga batandukanye ivyo bice yagira camwe hose Bujumbura Kanombe naho handi Imana imuhamagariye kubgaho ntaco batagerageje mbwa Imana nayo ishira hayo kandi umuryango n'ubutumwa bavuze Celestin n'umuryango wa mwigumye natwe twigumije twaramukunda mugabo Imana nayo ivyikoze tutarika amaboko burya twe twakuricigwa bavuze bati asanze abandi imbere harimo abavyeyi biwe bayinarume base wabo bavukana benshi burya je ngishikana avuze nari ndabizi ko ari ku mpande wacu mbonye hano navuze none nta kundi twe dusenga dukora amashi uwacu agiye nkuko bongeye ko bakavuga bati natwe tumenye ko umunsi n'isaha twame twiteguye kandi Imana yatugirana neza yabidunyegeje yitubwira ati uzofejo ari naho twogera twononye byinshi mbwa Imana yagize neza ibidukoreye guki kaduhamagara abacu abasigaye twe dushima dukoma amashi kuko no mukuza itwari tubizi no mukuba nyine twabayeho umwe wese arazi nyine abaho canke nyine vyagenze sitwe tuvyigira iyo rero duhamagaye ishaga hamagara wacu twoshima cyane turashimira abafasha kandi babandanya bafasha rero ngira turaja kuronka umwanya sansinzi nta nuwundi dushima ibikorwa vyiza twasanze ingene mwatwakiriye hano turazotanga ubutumwa yuko muri abavandimwe beza b'abavukanyi kanatsinda twavukanye kera rero turaja gukora ibikorwa rikwirikira umukozi w'Imana yashimye ko aritwe tukutangura ijambo n'umuryango turabakenguruke cyane mwigumye kandi muba si vyumwe si vyamwebwe si vyatwebwe ni ivya wari we wese kandi tutazi umunsi n'isaha kandi twavyiteguriye ubwo bigora kwihangana tuzoje tugerageza twifate mugabo nta kundi uko bimeze
rero umuryango wa Karangwa Celestin, umuryango wa Shwiriri, wizere ko urukundo rwacu uzokwamaho. Karangwa Celestin na Chantali rero bari baduhuje, situgira uko urupfu rugize tuhame turi hamwe dufatane mu nda. Iki nuko mu migenzi wacu bibaye gutya turarindira umwaka tukagira urundi rubanza rukuru bita uganduka, sinzi ko ngaho ariko muvyita Celestin arambuye ko ari sawa ari uko nyene vyitwa. Natwe tuzosaba twafatana mu nda, tuza turi hano nyene. Imana ikiduhangaje kuko tuma dusenga kubaho bitangwa n'Imana. Rero ndangize mvuga nti bantu mwese mwashe gushika hano, Imana ibandanye bahezagira, mwakoze cyane. Natwe twizere ko tuzofata urugendo dusubira Bujumbura mu mahoro y'Imana. Tugire Kristo. Mu gitabo cyayo abajya basoma Bibiliya ibice 14 umurongo wa 15, ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi umushiriraho urugabano atabasha kurenga. Umuntu avuka ari muto, hanyuma bakomeza babikora kugeza ku rugero uwavutse nawe abigiramo uruhare, amaze kumenya ubwenge agatangira nawe gutegurana n'abandi isabukuru, anniversaire y'imyaka 10, 15, 20. Kandi abenshi bari hano barabyumva. Hari ababikunda cyane, hari abakunda ko babazanira indabo bakicarana na bagenzi babo, hari abakunda gutegura uwo munsi bari gusangira. Niko tubibara, niko mu mibare y'abantu niko ibimeze, kandi tukumva byakomeza tukabara ko umuntu yakomeje kubaho, imyaka yiyongereye, tunishimira ibikorwa yagezeho, abarangiza amashuri, abakora ubukwe. Ariko ku Mana siko bibarwa. Nagira ngo munkurikire gato, ntago ndi bubatindire. Ku Mana siko bibarwa. Iyo umuntu avutse avuka afite iminsi, hanyuma iyo minsi Imana iba yaravuze ko azavuka iki gihe, akabaho mu gihe runaka, hanyuma akava mu mubiri nanone mu gihe cyagenwe, mu gihe cyategetswe. Iyo turi muri anniversaire twishima ko twakwije imyaka runaka, twe tubara tuzamuka, ariko mu ijuru babara bo bakuramo, kubera ko twarayizanye, turayifite. Niba nzamara imyaka 50, 60, iyo turimo dufite anniversaire twizihiza twishima ko twakwije imyaka 5, mu ijuru babara ko 5 ivuyeho. Wishima ko ugize imyaka 10, bo bakamenya ko mu myaka uzarama 10 ivuyeho. Wishima ko kwije 30, ibo bakabara ko iyo wazanye 30 ivuyeho, kugeza ku isegonda ya nyuma. Iyi segonda ya nyuma rero igezweho, nibyo navuze turi hariya mu rugo. Imyaka twebwe tuba tubara ko umuntu akiriho akomeye, ariko iba yashize, iba yarangiye. Aba bantu bose, izi mva zose mubona ziri hano, n'ahandi twabanje gushingura mbere yuko tuza Rusororo,
za Busanza, za Remera, za Gatenga, za Nyamirambo n'ahandi henshi hagiye habanza amarimbi. Bariya abantu bose bafutse bafite igihe bazamara, igihe rero iyo kirangiye baragenda. Kandi Imana ntabwo ireba ko umuntu ari muto cyangwa akuze. Hari igihe umuntu yitaba Imana, abantu bicaye bari mu kiriyo barimo baganira, bakajya bavuga ngo muzi ko dufite umukecuru cyangwa umusaza w'imyaka 90, ni gute hagiye uw'imyaka 25 hagasigara umuntu w'imyaka 90? Uwo wa 90 iye iracyarimo ntirarangira, uwa 25 niyo yazanye, yarangiye yagiye. Uwa 90 nawe isaha ye izagera, hanyuma nawe igende, nawe ave kuri iyi si. Niba mu muco nyarwanda, niba hari abantu bubahwa ni abakwe mu rugo, mu muryango. Uzarebe iyo ufashe telefone uri kuvugana n'umukwe wawe, amayinite arimo ntajya yanga gushira ngo ntimurasoza ikiganiro n'umukwe. Ajya ashira atitaye ku kiganiro murimo mukora. Niyo mayinite washize hehe? Muri telefone. Uyu mubiri rero urimo amayinite yitwa iminsi. Bibiliya yavuze ngo iminsi y'umuntu yategetswe n'Imana, kandi ngo ishirwaho urugabano umuntu atabasha kurenga. Urupfu ndirujya iminsi ndigigurwa amafaranga, iminsi ndigigurwa icyubahiro, iminsi ndigigurwa position runaka umuntu ahagazemo. Igishira ititaye ku rwego umuntu arimo, nta kintu wayigurana. Igenda muri twe uko bwije. Ubu uyu munsi hari umunsi wawe wavuyeho, hari n'umunsi wawe wakuweho. Ejo nibwira hari undi uzabukuweho. Kandi uko iminsi igenda irangira, natwe tugenda twegera aho iminsi yacu nyine izarangirira. Chantali rero uyu munsi iminsi ye yararangiye. Kandi cyanshimishije, naganiriye na Celestin, ubuzima bwe bwa nyuma yari mu myiteguro, yarimo yitegura. Imyaka 4 ya nyuma yari mu masengesho, yavuganaga n'Imana umunsi ku wundi. Ageze ku iherezo, abisoje neza, ari imbere y'Imana. Hariho numvise avuga ngo Imana igitwara umubiri ngo twe tugasigarana umwuka. Ahubwo Imana isubirana umwuka wayo, kuko niyo itanga umwuka. Nta hantu abantu bakomeye baragerageje gukora umuntu, baragerageza, ariko icyabananiye ni umwuka, kubera ko nta muntu ugira umwuka. Biravuga ngo nta unawugiraho ubushobozi wenda ngo awigumirize agumane nawo, awubwira ati ntabwo ncika, turagumana, ntabwo uri bunsohokemo. Oya, nyiri kuwutanga nijye ujyana, hanyuma twebwe tugasigarana umubiri. N'ubu niwo duherekeje umubiri, tugiye gushingura umubiri, kandi umubiri ugiye gusubira mu butaka, kuko nawo ni ubutaka, ni itaka. Umubiri urasubira mu itaka, ariko umwuka wasubiye kuri nyirawo. Ni nayo mpamvu ntawugenga. Imana yawutanze, niyigenga umwuka yonyine. Nigeze mbona umuntu rimwe wapfiriye hariya hafi ku 12 atashe avuye ku kazi, aparika imodoka ari ku ruhande, yubika umutwe kuri vora, umwuka urahera. Atatatse, atageze kwa muganga, yavuye mu rugo ari muzima. Hanyuma abantu bagaca ku muhanda babona imodoka ari paritse itagenda, bajya kureba ibyabaye, bafunguye basanga umuntu yasinziriye kuri vora, umwuka wagiye. Nta muntu numwe ugira ubushobozi ku mwuka usibye Imana yawutanze. Igihe ukuramo rero igihe ishaki, nta ujya uyigisha impaka ngo ukoze ibiki. Niyo twitotomba biba byarangiye. Rero uwo mwuka Imana igiye hamagara. Nibyo navugaga turi hariya mu rugo. Iyo uri muri twebwe tutawitaho, bundi Bibiliya iravuga ngo Yesu yabaye umwami w'abazima n'abapfuye. Icya kabiri ni umukiza n'umwami.
iyo umuntu yamwizeye amuha agakiza. Icya kabiri abantu benshi batajya batindaho batanazi ni ukumuyoboka nk'umwami. Nta muntu uyoboka umwami ngo yirengagize amabwiriza y'uwo mwami hanyuma ngo yemezanye n'umutima yuko ari umuyoboke we. Abantu benshi bemera, niyo uvuganye n'abantu benshi bajya babwira ngo twarakijijwe tuzajya mu ijuru, Yesu yaradupfiriye tuzajya mu ijuru. Fine, nanjye ndabyemera, agakiza katubabariye ibyaha twakoze. Ariko step ya kabiri ni ukwemera Yesu nk'umwami, ukemera amabwiriza ye, icyo agutegetse ukagikora. Kumwakira nk'umukiza w'ubugingo bwawe ni byiza, ariko utaratera intambwe ngo kubera umwami. Ajya guha amabwiriza ya buri gitondo, aguha amabwiriza y'ibyo urya, aguha amabwiriza y'ibyo wambara, aguha amabwiriza y'ibyo unywa, aguha amabwiriza y'ibyo uri bukore. Ntabwo uwo muntu araba umwami w'ubuzima bwawe. Ariko Imana ishimwe ko Chantali yageze ku rugo rwe rwo kumwakira nk'umuha agakiza, akongera akamwakira nk'umwami uyobora ubuzima bwe n'ubugingo bwe. Natwe abari hano tukiriho duhumeka twumva, we ntabwo ibi tuvuga ntacyo bimufashaho, abo tubwira ni twebwe bagihari. Twemere Yesu atubere umukiza, twongere dutere intambwe, abo umwami w'ubuzima bwacu. Ajya guha amabwiriza y'ibyo uri bukore buri gitondo. Nta muntu n'umwe wajya gukora akazi ngo ananirwe kubahiriza amabwiriza y'akazi hanyuma ngo anezezwe kuko ari umukozi. N'umukoresha amwirukana bidatinze kubera ko ntabwo yubahiriza amabwiriza y'akazi. Niba ari saa 2 ni saa 2, niba ari saa 10 gutaha ni saa 10. Ariko twakiriye Yesu turangije turiyobora. Abantu benshi bayobora ubuzima bwabo, ntabwo bamwemerera ngo ayobore ubuzima, ahubwo bo nibwo babuyobora, babugenga uko bashaka. Ariko umuntu wakiriye agakiza kuzuye, ni agakiza gakiza ibyaha, hanyuma wagukijije ibyaha akakubera n'umwami ugenga ubuzima bwawe. Ikitunejeje nuko Chantali yabikoze, yageze mu rugo rwego. Ndagira ngo rero mukomere bavandimwe, Celestin mwihangane n'umuryango wose mukomere. Aho yagiye niho heza kurutaho twebwe turi. Nabivuze nazongera kubabara, nazongera gutaka. Biravuga ngo wahirwa bapfa, haleluya, bapfira mu mwami. Mwuka nawe aravuga ngo ye baruhuka imihate yabo, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Yesaya yaravuga ngo abakiranutsi ngo bajya bashira, ngo ariko abantu ntibabyiteho. Abanyabuntu baragenda ariko abantu ngo ntibabitekereza, ngo babagiye mu mahoro, aho umuntu abagiye kuruhukira ku buriri bwe. Chantali ari ku buriri bwe, nta kintu na kimwe kirimo kimugora muri uyu mwanya. Araruhutse imihate, imibabaro, kandi aho ari nta byaha bibayo, nta byago bibayo, nta baturanyi babayo, nta bagambanyi babayo, nta bicanyi babayo. Ari kumwe n'abagabo beza b'Imana bakoreye Imana, n'abagore n'abahungu n'abakobwa n'abana bato. Buri wese araruhutse ku gitanda cye, bategereje umunsi w'impanda izavuga. Reka nsabe umuryango wa bugufi bigire hano hafi, hanyuma dukore umuhango wa nyuma wo kururutsa umubiri, aho ugomba gutegerereza impanda y'Imana umunsi izavuga. Karibu. Byose utagira imbaraga ubibwa ari uw'intege nke, ariko uzazuka ufite imbaraga, ufite n'icyubahiro. Mwihangane rero kandi mukomere, hari umunsi tuzongera kumubona mu bwiza buruta uko bimeze uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu turagushimira ko watanze Chantali muri uyu muryango. Aravuka, arakura, aba umudamu, yabanye na benshi, yabagiriye neza. Aho bigeze umubiri n'umwuka byatandukanye, ubu duherekeje umubiri ariko ubugingo bwageze ku Mana. Turasenze mwami ngo uduhe kwizera, uduhe gukomerera mu bwiza bwawe no mu buntu bwawe. Umunsi umwe tuzamubone, kandi azaba ari mu bwiza buhambaye, azaba yambaye ubwiza bw'ijuru, icyubahiro cy'Imana. Biravuga ngo tuzareba Yesu uko azaba asa, natwe tuzasa nawe. Ubu Chantali yageze aho badapfa, aho batarira, aho bataburuka, aho batarwara. Reka iyi miryango iri hano n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umutware we bagire ibyiringiro bizima, kandi nabo mwami bagere ikirenge muki, kugira ngo igitondo kimwe Imana nivuga
tuzongere tubonane twishimire ko udukuye muri iyi si y'amarira, isi y'agahinda. Reka umwuka wa wera adukomeze, kandi uyu mubiri tugiye kumanura muri iyi mva turayisengeye mwami ngo bamarayika bayirinde mu izina rya Yesu Kristo, kuko warinze umubiri wa Mose abari kurinda n'umubiri wa Chantali. Uwurinde ikibi cyose, uproteje amaraso yawe, utwikire aha hantu mwami harindwe n'ukuboko kwawe, ubwiza bwawe mwami ukomeze kubatwikira. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Reka
turakeneye mwami ubwiza bwawe n'ukuboko kwawe gukomeza kubana natwe, amaraso yawe adutwikire, imbaraga zawe zikomeze iyi miryango yose iri hano, kandi mwami dutegereje ijwi ry'ihumure ubwo twese turi busubire aho dutuye, usigarane n'umuryango, usigarane na Celesite, komeza uvugane nawe yumva ijwi ryawe kuruta kumva andi majwi amuca intege. Urakoze kubana natwe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. ibikorwa byose tuvuyemo ko biradushimira umuryango wa Karama Celestin wakarariwe na Christophe. Twumvise ku bw'ejo amajambo yavuzwe atandukanye, baba abakorera Imana, baba abagenzi, baba abigaye na Chantali, kwemera icyo Imana yo ishatse. Abigisha Imana bari batubwira ibice by'umuntu bikuru bikuru, Chantali byose yabiciyeho. Yagerageje kubaho abana n'abantu neza, uba nta kundi, Imana imuhamagariye kwakishaka ryayo. Rero ntagenda ndarondora kurandira, guca dusubira iwacu, tubatahiriza iwacu ko mukomeye, turabizeye kandi twabonye ko n'imirima isa neza bigaragaye mu kwezi. Rero ibyo byose byerekana ko ubuzima bumeze neza. Ikindi dusa no kubasezera, mugabo twasubiyemo yuko imiryango yanywanyi z'uko batuvuyemo imiryango 5, imiryango bakaba muri hamwe, bizabashikira bakadushikira tumenyeshanya amakuru, kanatsinda ari umunsi mukuru uzo gusigaye muri gutegura hamwe. Murakoze, musigare mu mahoro n'iwanyu natwe ayandi. Mugihe arakoze, reka dusabe Christophe atambuke. Murakoze kumpa ijambo. Ndagira ngo tubanze babwire ukuri, umuntu ntabwo ari yewe bagomba kuvuga ijambo. Dufite umuntu uhagarariye umuryango wacu ari we Mukababaro. Uyu munsi rero ntabwo yari ahari kubera akazi kenshi yari afite. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo twabuze ubu bituma tuba Christophe, ariko nagira ngo mbabamenyeshe ko ntabwo nagiye kuba umukuru w'umuryango kandi dufite umukuru w'umuryango uzwi ku isi.
ikindi muvuze ijambo ryiza cyane ko twabonye nk'izina ry'umuryango wacu rero turabibabwiye tuzagumana uriya muhango wa nyuma y'umwaka tuzaba turi kumwe kandi n'igihe cyose tuzajya tugirana amakuru duhura nayo uko bishoboka ntabwo tuzatererana. Nagira ngo nongere nshimire abantu bose batumiye uyu munsi mukuru kwibuka kwerekeza Chantali bigende neza, ukuntu abantu benshi baba abamurwaje bose baba abaje kumutabara abo bakaba amanywa n'amajoro hariya mu rugo, ari abamwohereje ubutumwa bwo kumurema umutima no kumufata mu mugongo, abo bantu bose turabashimiye. Nagira ngo sabe Jorna ko yaza hano ngiye ngo Chantali yamubereye umubyeyi, baraganiraga akamubwira ibintu byose, yamugaye muri batizimu nk'uko rero yabigenje, akaba ariwe wamuherekeje, akaba ariwe wamushyinguye. Umuryango wacu nahaye inka y'inguraforo, kandi ikindi niko bigenda mu muco wacu, turabavandimwe, tuzabivugana kugira ngo bitungane. Ikindi tuzabasura, tuzakomeza tubane, ntabwo umuryango wacu wifuza ko uyu mwana agira icyuho cy'uko Chantali yagize. Murakoze, tubifurije kugenda urugendo rwiza. Hariya hantu tuvuye izina rusange ryaho ni iwabo wa twese, tuzajya duhora tuzirikana ko twahaje tugashyingura Chantali, natwe buri wese azirikana umunsi we ni iwabo wa twese. Niho twahuriye uyu munsi, tuzongera duhure no mu bindi byiza. Tubifurije kugira urugendo rwiza musubira mu gihugu cyanyu cy'u Burundi, mu gihugu cy'abavandimwe, hanyuma tuzakomeza tuganire, tuzakomeza tubwirane amakuru, hanyuma mutubwire umukecuru mama wa Chantali ko turi kumwe muri ibi bihe bikomeye nawe arimo. Murakoze cyane. Nari nibagiwe kubabwira ikindi kintu, kubera iminsi 8 yarangiye, uyu munsi ni umunsi wo gukurikiriyo uyu munsi, kubera ko iminsi yarangiye. Turabashimiye ukuntu mwabifashe mu mugongo, turabashimira ukuntu mwitabiriye imihango yose. Tuzakomeza tube kumwe mu byishimo n'umunezero. Imana iduhe imigisha yayo. Umuvandimwe, kandi gushimira abo bose baboneye umwanya uza kugira ngo babane n'umuryango. Buri wese witanze asigiye umugisha nawe, ubagirire neza, kuko ukaba bwiza kuri buri wese, abone ingaruka nziza z'ineza yagaje kuri uyu muryango. Tugiye kuva dusubira aho dutuye, twese tutuyobore, tugeze mu macumbi yacu amahoro, ndetse n'abavandimwe bazajya mu gihugu cy'u Burundi nabo uzajyane nabo uzabageze iwabo amahoro. Murakoze, tubiseze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, mujyane n'amahoro y'Imana.